Anene kurwa sorongorwa gusi abwabanchwa babo bamenyete imeyense ya Lebanon banyareko bakobori serikali nyareko bagegwesokya sobango na koenekeria banchwa babo bamenyeta sechisemekyo oborendi boisaineye magega ya ense ya Lebanon gosowa sesegi amonense ya Israeli ase abange ba abamenyi bense ya Lebanon bagenda ko babagusiria obogima bwabo nabigo abande bagenda ko bagusiria enibo yaba muna gutumanya muri kweito Vincent Nyanja Abafrika anena Abakenya bareme ya Lebanon ni gobono benyorira sabe kubwatikana n'ikisegi kigendrete kwene kigwa ekero Israeli yasaganire ensemo ya Beruta yo gutoka ime ya Lebanon gati yabari bakorwa orgongo rwa gusini kuba oborere oguma bwabo nakugania serikali kwemeke gitambukiro kya bwango elikonyara kubakonya kolende na seki ensemo ya Beruta yo gutoka ime ya Lebanon egosaganwa na Israel. Chakupani kwa nzila wametulipua. Siwezi toka dadangu mpaka wakuje wanitoe. Hii ndio situation hapa sasa hivi naongea na wewe. Nyumba imeenda chini. Mimi niko siwezi toka. Sijui venye nitatoka nje kuna waka moto. Umanchumu ligeria ntaitenko manyibuna. Ekiombenkero ky'abantu bikorokwa Hezbollah. Nigo Israeli yagote yabuna Hezbollah nigo kegosirwa na Iran egetabwati wa matobu ya na Israel. Ekiombekyo asege myaka 30 nigo kiabirige koragwa na Hassan Nasera wanyina botanya korokana abange nigo bakumuigwa na komorase mitandao watamanyeti asare aso mwaka wechiri bubere na 15 mo 2016 nigo muraibwe kembeke kya Hezbollah Hassan Nasara abegeta sobwasi orebuna endagara na kiregento kalibago tumeka asekombekyo nigo bakoewa na gusirwa n'Abaislam korwa asenseria ya Iran wanyina bo abande nigo bagotebuna Hezbollah nensemogete yoborendi korwa Iran Amerika na Israel onyorebuna ngati tinse chirista bwatyo bwamatobu ya amo nense ya Iran onyorebuna ekerokerie kembeke Hezbollah kegotoka semo ya Beirut ime ya Lebanon na kikiagadire bono ense ya Israel konyara gosaga nekyombekyo asekerenga buna nigo bagosirwa na Iran abu bare ababisa babo egento kiakerire ense ya Lebanon kwenyora sabe kubwatikana nekyombeke Hezbollah kutoka ensemo ya Beirut asenseria ya Lebanon gati ya baria babaritoguma bwabo ime ya Lebanon bagendrete kuchandekana n'abasubati ego bagendrete kunyiboria ense ya Kenya konyara gosoga trabonrongura Afrika sobwagare eliko nyara kubatoria chini naitwa Felista Nyaticho Mwenga niko Lebanon Saidi Sasale lakini niko mountain lesi yenye naitwa St. George terrible. Sasa kama leo pomu zimilia the whole night. Hakuna kulala, nyumba inatingisika mpaka ikakilage kwa room yao. Karibu yanguke nikakimbia kwenda kuambia bosi wangu ya kwamba nyumba inaanguka, akaniambia hakuna kitu, enda ulale. Tafadhali tunaomba serikali yetu ya Kenya itusaidie. Ati abarobu bakurasorongura gusibo igoni go bateberuna nigo barasabe na bande konyara kubwato ko jumbe cyabo asensemo yemtandao. Gosoma aliya bari kiren oyomo ase grupo ya WhatsApp emanyikante buna team Lebanon nigo agotebaiga tell mama I did the best. Unyorete Rebecca nabange ujumbe nde ase grupo ya team Lebanon nigiagotebaiga nikikufa oye ambieni mtoto wangu nampenda tena sana na nimekufa nikijaribu, at least I did the best I could. Emoji ya marga uko na kukubolia kuruase abasubati anemono balensemeri ya Lebanon ensemo ya Beirut eye gasa inego saganwa nenseria ya Israel okuboli nkolibuna abasubati aba mbakonye kurwa asensemeyo Ndizi TV
Vincent Onyancha.